Egun on guztioi, buenos días, sed todos bienvenidos. Anai arrebok, abendualdian aurrera goaz. Adi egotea eta itxaropena suspertzea dagokigu. Posik egon, esango jaku, hirugarren domeka honetan. Izan be, jangoiko semearen bihotza, jangoiko semearen jaiotza urran dago. Itxaroten dugun arek postuko debesku bihotza eta gure bizitzak zentzunez eta zaporez beteko ditu. Seguimos adelante con el tiempo de Adviento que nos llama a estar en vela y a reanimar nuestra esperanza. En este tercer domingo, la invitación es, estad alegres. La razón es que el nacimiento del Hijo de Dios está ya más cerca. Quien es capaz de alegrarnos el corazón y dar sentido y sabor a nuestras vidas es aquel a quien esperamos. Vamos a ponernos de pie para dar comienzo a la Eucaristía, cantando todos juntos Zugandot gogoa jauna. Ene jauna Zugandot gogoa, zeu zaitut jaun eta jainko, ager zure bihotzona, zure bideak oro, zure rukia luzatu gugana, ta emon salvamena. Ene jauna Zugandot gogoa, zeu zaitut jaun eta jainko, ager zure bihotzona, zure bideak oro. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin Eta zure espirituarekin. ongi etorriak elizkizun honetara. Gu salbatzera datorren jaunaren postasuna izan beti zuekin. Hirugarren domeka honetan posa agertuko deuskun hirugarren kandela biztuko dugu. Argi horrek gure barruko iluntasunak urratu dagizala eta itxaropen eta bakez bete gagizala. Zatoz bizkor jauna, zatoz gu salbatzera. Zugan konfiantza da benen laguntza iraunkor zareana. Erruki jauna, erruki jauna. Zerbitzari izaten ikasi dagigun maitasuna emoten deuskuzuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Zenidetasuna sortuz bizitzen laguntzen deuskuzuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua eta gure pekatuak barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara, egin dakigun otoiz. Jainko jauna, ikusten dozu zeure herria, zeure semearen
jaioteguna zintzo itxaroten. Egizu arren, Gabonetako salbamen miragarriaren zorionera heldu gaitezela eta pozik handienaz ospatu dagigula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizidata gizaldi eta gizaldi guztietan. En la primera lectura, el profeta Isaías anuncia a los exiliados el pronto retorno a la patria y anima así al pueblo a confiar y esperar la liberación salvadora de Dios. Isaías profetearen librutik. Postu beitez basamortua eta lur elkorra. Alaitu bedi eremua eta lilia lez loratu. Jantzi bedi lorez eta egin begi irrintzi eta jauzi posaren posez. Libano baizen zoragarri eta Karmel mendia eta Saron lautada baizen eder bihurtuko dira. Ikusiko dabe jaunaren aintza, gure jainkoaren edertasuna. Indartu egizu ez esku ahulduak, sendotu belaun makalduak. Esan bihotz bildurtiei, eutsi gogor, ez izan bildurrik, horra zuen jainkoa. Bebera dator zuek salbatzera, eta merezia daben zigorra arerioei emotera. Orduan, itxuen begiak edegiko dira, eta gorren belarriak zabalduko. Errenak basauntzak lez salto egingo dau, eta mutuaren mihinak oiu egingo pozez. Jaunak eskatuak ibiliko dira ide horretan, arek libratuak bihurtuko handik. Pozez kantari etorriko dira Zionera, amaibako alaitasuna haren aurpegian. Poza eta alaitasuna izango dabez lagun, naigabeak eta negarrak iez egingo dabe. Jaunak esana. Salvauga Jesús, satos jauna, agertu zure bihotzona. Salvauga Jesús, satos jauna, agertu zure Betileia landa bertze, zapalduentzat abaizu zen. Ako gizase gozetuok, jaunak askatu katibuok. Salvauda Jesús, satos jauna, Jauna daizuen argitzaile, makurdiranen zuzentzaile. Jauna gordetzen erromesok, asten alargun taume zurtzok. Salvauda Jesús, satos jauna, agertu zure bihotzona. El apóstol Santiago, en esta segunda lectura, exhorta a mantenerse firmes en la espera del Señor, como el labrador espera pacientemente el fruto del trabajo. Santiago apostoluaren gutunetik. Zenideok,
izan egizue pazientzia jaunaren etorrera arte. Begiratu nekazariari. Lurraren frutu ederraren zain egoten da, eta pazientziaz itxaroten ditu goitze euria eta berante euria. Izan pazientzia zuek ere, eta egon sendo, laster etorriko da eta jauna. Zenideok, ez ibili bata bestearen aurka marmarka, kondenatu ez agiezan. Begira epaila ate-atean da. Zenideok, hartu egizue sufrimentu eta pazientziaren eredutzat jaunaren izenean berba egin eben profetak. Jaunak esana. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, Mateo deunaren liburutik. Aintza zuri jauna. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan. Los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que salisteis a ver un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿Qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Zenide maiteok, abendualdiko 3. domekara heldu gara. Eta jaungoikoaren berbeak itxaropena eta poza eskatzen dauzkuz, itxaropena eta poza. Mundu hau aldatzera datorren jauna, baina ez zigorrez eta indarrez, errukiz eta maitasunez baino. Horixe izango da Juan Bateatzaileak
emungo dauzkun mezuak gaurko evangelioan, gaurko domekan, zabaldu dagiguzan gure bihotzak, barrio nau hartzeko eta egitez geure bizitzara eroateko. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Os quiero decir una cosa muy importante. Nuestra fe, nuestra religión, es mucho más preguntas que respuestas. Nos hemos acostumbrado a tener una fe que parece que veíamos todo clarísimo, miles de respuestas, y no es así. Por eso también nosotros podemos preguntar hoy, junto con Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es verdad que nuestra fe, nuestro Señor, es el Salvador, de verdad, de verdad, de verdad, lo creemos. Este domingo de Adviento se nos propone la figura de Juan Bautista y su gran pregunta, que es también nuestra pregunta, debe ser nuestra pregunta cada día, y alimentar e intentar darle la respuesta que encontremos desde una fe sincera, profunda, auténtica. La respuesta de Jesús llama mucho la atención. Es una respuesta al estilo de los profetas. Id, anunciad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. ¿Pero qué significa esto? Porque los pobres siguen siendo pobres. Porque las dificultades, las enfermedades siguen siendo dificultades y enfermedades. ¿Qué nos quiere decir este Evangelio de hoy? Un peregrino, un mensajero llamado Jesús, abre una brecha en nuestra vida. Nos dice que sí, que es verdad, que nosotros podemos volver a empezar cada día, que podemos renacer en cualquier momento, que a pesar de las dificultades de nuestra vida, nuestra fe, pero nuestra fe, no la realidad, sino nuestra fe nos ayuda a llevar esas dificultades con otra visión. Las palabras de Juan son también nuestras palabras. ¿Eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Las palabras de Jesús, su respuesta, nos explica con imágenes esa respuesta sencilla que cuando a los pobres se les hace soñar, los evangelistas lo explican de esta forma que hemos escuchado. Cuando una persona necesitada sueña que aquello se va a solucionar, decimos que los ciegos ven, los cojos andan, los hambrientos tienen pan, que todos los hombres descubren su dignidad, que los muertos resucitan. Pero es verdad, esta es nuestra fe, esta es nuestra respuesta en la fe. Por eso todos los seguidores le llamamos nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro liberador, pero desde la fe y en la fe. Jesús nos lleva
a romper todas las cadenas y opresiones. ¿Por qué hay tanta depresión y desesperanza? Jesús nos reconoce nuestra dignidad como personas. Jesús nos ofrece la libertad plena, la felicidad completa, la plena realización. Jesús nos ofrece la dignidad, la libertad y la realización nuestra hoy, no solamente en el cielo, sino hoy y aquí. Este es el gran mensaje de este Evangelio de hoy, pero es un mensaje en la fe y la esperanza. Es el mensaje el más grande que se nos puede dar. Por eso este domingo es el domingo de la alegría, el domingo de la esperanza y de la libertad. El contacto con Jesús, Él nos lleva a desprendernos de posturas rutinarias, postizas, nos libera de engaños. Jesús nos enseña a vivir con sencillez y con dignidad, con sentido y con esperanza. Todavía más, Jesús lleva a creer en Dios como ha creído Él, sin hacer de su misterio un ídolo, sin una presencia amistosa, cercana, fuente inagotable de vida y de compasión. San Pablo terminará diciéndonos, y esta es la respuesta, que es respuesta todavía a pregunta, sé de quién me he fiado. También nosotros podemos vivir con esperanza y con fe, porque sabemos de quién nos hemos fiado, en quién hemos puesto nuestra confianza. Expresemos pues esta nuestra fe llena de esperanza y confianza cantando Sinisten not, Sinisten not. Sinisten not, Sinisten dozue jaungoikoa ital guztiduna zer lurren egilea, Sinisten not, Sinisten dozue haren seme bakar Jesucristo gure jauna, ama Virginagandik jaioa, nekalditu eta obiratua, biztu eta aitaren eskuialdean txarririk dagoana. Sinisten not, Sinisten dozue Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikoa, santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, betiko bizitza. Sinisten Jaunak bere agintzariak beti betetan lagunduten dauzku. Horregaitik posez beterik egindakigun otoiz. Eleizaren alde, por la Iglesia entera y por quienes en ella ejercen el ministerio de comunicar la buena noticia del amor de Dios. Eskatu de jogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. sufritzen da benen alde,
por las personas a las que Dios más ama, las que sufren, las que tienen el corazón desgarrado, las personas que están cautivas o prisioneras, hambrientas o excluidas, las que sufren la violencia y la guerra. Eskatu deiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Cristau familien alde, por las familias cristianas que viven la fe con alegría y acompañan a sus hijos e hijas en el descubrimiento de su vocación para poder responder con generosidad a la llamada de Dios. Eskatu deiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gu guztion alde, por quienes celebramos esta Eucaristía y por quienes en el mundo entero esperan con alegría la fiesta del nacimiento del Salvador. Eskatu deiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Jesucristo gure jaunaren bitartez, Amen. Zenideok egindakigun otoitz guztiok batean, Eleza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Atsegin bekizu jauna, gure buruaren eskaintza adierazoten dauan opari hau. Eta bete egizu gugan sakramentu honen bidez zure salbazioa. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotzak daukagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak emotea jauna. Aita guztiz santu, jangoiko algustidun betiko horri, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Beradugu, profeta guztiek antxinatik adierazoa. Ama Birginak maitasun samurrez zabelean ekarria, Joanek etortzekoa zala esana, baita etorria zala erakutsia ere. Berari esker pozez diardugu, Gabon misteriorako prestatzen, otoitzean zur aurkitu gaizan eta beraren gorezpenetan alai. Horregaitik, aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin zure aintzari gorazarre hau abesten deutzugu beti eta beti. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna,
Santu zara bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogietar da honeik, zeure espiritua izuriaz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin, kaliza harturik barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroikarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta biztu zarala Jauna, zu barriz etorri arte, Horregaitik, Jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri apalik onartu gagizu zala. Eta eskatzen deutzugu Espiritu Santuak bat egin gagizala. Gogoan izan, Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure leizea. Ero aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure arzainarekin eta leiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan, Jauna, mundu honetatik zeugana eroan dozuzan zure zerbitzariak. Juana Barinaga, Francisca Santa Maria, Ildefonso Larrieta eta etxekoak, Inigo Samaniego, Pedro Mari Ordorika, Alberto eta Txomin Arrien zenideak, eta asmoak Miguel Madariaga, Antonia eta familia, Itziar, Mariasun, Bego. Eta momentotxu baten, geure zenideekaz, geure hildakoekaz, hitz egingo dugu, eta eskerrak emongo dautzaguz eureri. Errukizak iguzarren gu guztiok, betiko bizitza jaritzi dagigun, jangoikoaren ama Maria Duatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan gure adizkide izan diran santuekin, eurekin batean goresten zaitugula. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigu. Gure aita zeruetan zara, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reiua. Egite dizkurren baina, zeruan
honetako ogiak, arkatu gure eskorrak, geuk ere geure sortu nahi, barkatzen dauzkegu eskero. Ez eigustu itxiten tazinoak jauzten, baina atera gizuz gaztetik. Atera gizuz jauna gaiz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren izaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorrikotan zaingago zalda. Zeurea dozu erregetza, zeurea ospe ta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten dautzuet, neure bakea emoten, begira zure eleizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez emoiozu eleizari bakea, emon batasuna, errege bizizadata, gizaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea beti zuekin, emoiozue bakea alkarri. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, moiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dabana, zoriontzuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina ezaizu izbat eta osatuko naz. Satos jauna, satos lurrera, zure herria salbatzera. Bakea eta justizia, bi aldo mundura jauna. Zure jaiozak dugana, bekar posa zoriona. Sator jauna, sator lurrera, zure herria salbatzera. Okerretatik zuzendu, gainbidetatik aldendu. Gure jateak apurtu, bide ilunak argitu.
zure errugio. Zatoz jauna, zatoz lurrera, zure herria salbatzera. Señor Jesús, tú eres el que viene a salvarnos. Haz que sepamos reconocerte en los signos de vida que florecen cada día. Danos paciencia para esperar, valentía para anunciar y alegría para compartir la esperanza de tu reino. Que nuestro corazón se abra a tu presencia y que nuestra vida sea testimonio de tu amor. Amén. Egin dakigun otoiz. Jauna, zure errukiari deika gagoz. Hartu doguzan sakramentu honek, osatu gabizala eta datorkigun gabonetarako prestatu. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedeinkatu zaiezala jangoiko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoaze jaunaren bakean. Eskerrak Jainkoari. Aingeru bate Mariari, dinoso trasilbete